Tisti, ki so togi, se bojijo svobode, ki nam jo daje Bog, bojijo se ljubezni. Kristjan je suženj ljubezni in nedolžnosti, verniki naj se ne skrivajo v togosti zapovedi. Tako je povabil papež Frančišek med jutranjo sveto mašo v kapeli doma svete Marte 6. februarja ter nadaljeval. In zakaj je Bog ustvaril svet? Preprosto zato, da bi delil svojo polnost, da bi imel nekoga, komur bi lahko dal in da bi z njim delil svojo polnost. S ponovnim stvarjenjem pa je Bog poslal svojega sina, da bi stvari ponovno uredil, iz grdega naredil nekaj lepega, iz zmote nekaj resničnega, iz slabega nekaj dobrega. Dve čudoviti deli sta stvarjenje in odrešenje, je ponovil Frančišek in povabil, da bi se vprašali, kako sami sprejemamo ta čudovita dela, kako sam sprejemam to, kar mi je podaril Bog, stvarjenje, kot dar. In če to sprejemam kot dar ali ljubim stvarjenje, varujem stvarstvo, kajti bil je dar. Redenzione, il perdono che Dio mi ha dato, il farmi figlio col suo figlio, con amore, con tenerezza, con libertà, o mi nascondo nella rigidità dei comandamenti chiusi. Kako sam sprejemam odrešenje, odpuščanje, ki si mi ga podaril Bog, ko me je naredil za svojega otroka skupaj s svojim sinom, z ljubeznijo, nežnostjo, svobodo, ali pa se skrijem v togost zaprtih zapovedi, ki so nedvomno vedno bolj varne med navednicami, ne dajo pa ti veselja, saj ti ne prinesejo svobode. Vsakdo med nami se lahko vpraša, kako živiti dve čudoviti deli, čudovito delo stvarjenja in še bolj čudovito delo ponovnega stvarjenja. In naj nam Gospod da razumeti to veliko stvar in naj nam da razumeti tisto, kar je delal sam, preden je ustvaril svet, ljubil je. Naj nam da razumeti svojo ljubezen do nas in naj mi zmoremo reči, kakor smo rekli danes, zelo si velik Gospod, hvala, hvala, pojdimo naprej tako. Verso di noi. E noi possiamo dire, come abbiamo detto oggi, sei tanto grande, Signore, grazie, grazie. Andiamo avanti così.